O niguo kuhana matura-ini matiganite bururi-ini andu makigeria kwiyandikithia ndagika ya muthia thiini wa kaunti ya Kiambu. Raini ciuma nene wa ofici-ini ya kuheana ibande mwena wa Kikuyu andu makioya ibande niguo meyandikithie, ona amwe magitengeraga ndagika ya muthia kuri makoretwo magikinyana na ibande ciao ciumia cigana ona riu na itire irauma uguo maya kwaga guthurana. Njukaga gatebea yakwa ngoka ngero bado jatoka riu uyu ni mweri no ndirigwa ati cinjira so na ngojea na SMS ni SMS na no guo ni SMS yakwa ijira ni irauma ihinda ria kwiyandikithia kura ni riagirirwo riongererwo ni tondu kwina anake ingi muno matari na ibande na ni ma applyite maheo ibande niguo mahote kwiyandikithia. Ateti atongorie na nginya hunjie no maraikia kayo ka muthia kuria andu meyandikithia ihinda ritanathira. Turaturite tumoragia moimire na matiroimira riu maroimira hinda ika mwisho tondu Mugikuyu no uri omwe. Mushikane na muende muchukue kura kila mtu. Mwena wa Murang'a nakuo ateti marahua mata makioria andu metikire kunyita itemi githurano-ini kinene. Lazima kama unataka kusaidia serikali yetu ukuwe na kura yako ndio tukifika siku hiyo ya githurano, especially the presidential elections. Modo tugathie ninga tuhote gusupport kura ihado yothe comment kana ya shosho ya guka ya maitu ya fafa moro wa maitu ciothe ciekwatia itwo kuria chile ifande andu moke meyandikithie thiini wa kaunti ya Nyeri nakuo noguo maundu mahana. Aikari thi na aria kuru makigeria gutengerania na mathaa. We are very hopeful by the time the exercise is closing. We are not going to have anybody in Nyeri County who is not registered. Andu aingi muno ni megutigwo nja matoete ibande nigetha mahote kuoya kura. Muikariritie wa kamiti ya IEBC Wafula Chebukati ugite IEBC ndingihota kuongerera ihinda ria kwiyandikithia niguo ihote kuibanga iguru ria githurano kinene.